Welcome ki he peito koe o Pitapua. Aon, ko fo e family, he kai keke vai, pea kuki koe kuongo wa, ai kai pisa, pea ku maungo e ko tete o mau mama, pea ku talamai family, ke utu o aha mau kuki, ha solid food ke mau kai. Pea koe ahon dia, ko koe alau ki he peito he tai nimi. He koe uhina toi veri hoku mata, haku aha ka haku mohe, koe ihe si e kawe i feke na e tuku ka kamele. Pea ko tau tea iau he kuongo mangi, moma ke uau tuku he peito he mea ko wanga ki hai. O si teu teu e ku ngahi ingredienti. Koe ki kuki koe. Aia koe sausage ia mo seafood stick koe ki vestapolo koe ki he ota ake ngahi ake ki ota ki fu i hoko i tokanoa koe mea koe onioni koe spring onioni koe koe taritari ake he ngo feke koe kuna hakamao koe pea moe ki haka koe ko smawe na koe koe ki haka koe ki haka ufi pe polo ufi au ki ka uraki ke kausia i nawe mea hei ngoe he kautonga maraya kasi ko suri koe hawe he ai fo i moa Rapakua ki finger food, finger stick, a seafood finger stick. Koe kiki a koe ahoni, koe ki kai he family ki ana koe a hake me a kumere o mata. Ai pe e fai mua ia pakatoe. E tau whakapako ai pe me fai mua ko ia. Fon me whakapako. Whakapako whakataha pe hiki ngai ko ia he. Hiki mere paki he. Fou ki ai. Okay, doing a seafood stick tari ke hiko e katamako. Ma ko vasua na ulagi to foi vasua o whakawai he vai masima whakamasima vai o ribe foi vasua ai kene to whakafoke foi vasua ke fresh ko na ai pe osko no hifi pea rotonga ai he taini me le mani ono vestapolo utari ai kapani we ke lolo ia ki afeke mono onioni to me foi polo ke koe ki kai tente me family he fi ke dua no fa i dai uka ko ki feke ua ko ki tona pata ta mo ki ni feke ta mau toko whaape ta kono ai ke foi kuki koe ni lere ai pe ai ahoni wa pongpong ke hui te wha kuki sa pate ai pe ki koutui ko no ai koe feke ai ki feke taha lolo i paire ki feke taha ia o hu ki kuriolo ki lalo ki he o smau me he ku ilalo he kriulia he o tunu ki feke ya goya feke ta ai be faka kabe be tunu ya feke leva ta ai leva lolo ke he pe feke tunu pe feke lolo i kai age ki ufi vareti goe koia i kau tangata eki
mo aho ko ni ke mo takitaha kuki ai ko mo hoa o e mai kuki ka tanga dai ke mo kuki wa ma bo nga he recipe ke tau wa ai he ko ku tavi o ku e mea ko e kuki tai mo na ke Hawaii nga he recipe he hawa ko e ma a mo fa o apo kio a mo mea masi ko hu hani ko no tavi o nga he mea ko o tapulu he ai hau ma te kai rere ai me I ai ki kare ka fata ma ni o ke ka tongi e vesta polo ke kono re sapi ke ka ko ahoni tau ma nga ingredient ni ma nga kiki te toki kuki fai te ri hai pe me ko nga hi a kuki ko tu dai ni mi tai dari ve family ke mo kuki kai toki nau sio fai va parking be mo foi mo ame he to go se ne fufulu peleti mo se ke fufulu peleti ko ma fufulu peleti ki live no what to pay ke ako ai ma tu ko hu nga fai fe ka au mo minista mo ha ho la kanga ma lunga pure nga ko tengo ku te no fa me family o ku tau fok tato ko tau tunga ko ngahi tamai tau tau mo e se paniti mo best friend ni mo ki ala ki he hele mo huhu mo ngahi mea ke o fai ho tau fai wa mo tau wanga ko kuki ko tu ko e fafina e ki kumete taku wanga o ke te folo e tae a ki kumete mo ki wakai whaka osi mai ai ki feke haka maupe ke au ke molu ke au sko pa to gale manolo ka go fa ka motor o fa la ya to ka motor pa ke mo ma ho ke en sa pa te u va lu imagina mo cresi ia